Ngomnyango uyenzeni lapha? Hayi wena mfethu. Umuntu lo umoshile bheka ngapha amaplate bowangekho ngaka kusaphila olelanga la. Makabuye ematshwaleni. Mobhekile ungathi uyabhema uyaphuza. La ugqekeze buye etshwaleni. Beka buye etshwaleni ufuna ukuza namadoda wakhe cabanga la endlini. Oh no msangana. Cabanga kuphela. Uphi kanti? Akiruteni mate yawo. Ukhona Mate yawo akere. Imate. Uchuza yena uvana. Ukhona utsamaya on strate. Ukitsetsa di-camera nyana. Ukitsetsa di-camera nyana tsa masepa. Amasimba yithi. Inkinga yakho ikuphi? Inkinga yami akunankinga. Bathanda ukungirula laba. Bathanda ukurula. Hayi ukuthi wena uthanda ukurula bona. Hayi akibaruli ka next. Ngiyaphila ngiyaxolisa manje ukuthi sivele sikungenele kanje singabantu beJozi Bioscope ngoba ubafo bekashilo ukuthi thina sidila ngokunceda abantu mangabe kunenkinga ekhona. So my brother usibhalele lana esicelela ngesituation ekhona la endlini. Benifuna ukuthi ndive mhlambe from wena mama ukuthi wena ngesingawe like usisi uniphethe kanjani la endlini from your own experience ngoba uyasho ukuthi wena osebenzayo la ekhaya. Hai ausi wa motho ka tshepi a re tshware hantle wa re hlokomeza ka montlong wa re hlokomeza ha ba tlo cleaner ha ba tlo etsa next ene kana go monna ka wa tswa o etsa by all means o re a tswe a sebetse ga tlo kgona ba ya dijo mo tafoleng yena ha ba tlo etsa se se dueletseng go ja o robala ha hlatswe dijana etse next lona tsoka kena ka mo le ka kitchening hona dijana ha hlatswe next Oh so kumanje akuhlanjwanga izitsha la endlini ha da hlatsiwa. So mangabe ngoba kusekuseni kanje into bengisho no yona iphathiswa yizo lezi zinto lezo zenza umuntu wami esilima kahle kahle manje mawuvuke esilima ngoba uthe uvuke namhlanje ngoba ngiyakubona ungathi uyachanyela la sisi uke wamcela yena ukuthi maka ehlamba izitsha mhlambe while wena ubusy irresponse yakhe ibe kanjani ya kile ka mokopa a hlatswa dijana ngeke amtshele a clean abungithusa mo montlong mo ha batli ha ke bua le yena o mphamisetsa lentswe wa rasa o ntshentshela sefahleo o ntjwetsa gai yena mo ke family house o tla dula the way a batlang ka teng nna ke nomjwetsa next nna ke umthengele ukudla uqoka nempahla zakhe no uthi usela yini leyo nto leyo usekhona la endlini ukhona ngizale idini no mfana singamcheck angazi ukuthi ungakuphi nendawo ngikhalela ukuthi ngibone Mr Jones Mr G can you lovers lendlule bengekho kanje ufike uthingise yonke into hayibo uthingise yonke into ngicela uze nangapha bengekho kanje la ngomnyango uyenzeni lapha hayi wena mfethu umuntu lo umoshile bheka ngapha amaplate bowangekho ngaka kusaphila olelanga la bheka makabuye ematshwaleni mobhekile ungathi uyabhema uyaphuza la ugqekeze buye etshwaleni beka buye etshwaleni ufuna ukuza namadoda wakhe cabanga la endlini oh no msangana cabanga kuphela bheka lamaplate la bekungekho kanje bheka seku empty kanjani ku empty no umuntu lo bheka kunjani bheka no ngiunderstand mfethu uphi kanti ngikhathele ohlala la yena nangu mbheke ulele ubonile indlu njani uyena lo sabona mama ethi Bioscope ka wasokolisa sabona unjani wasokolisa akusakusatheze kuwena sithani moya sikhulumile Njano. sisi akuselate ubonile ukuthi isikhathi bani manje rekhathetse kuwena the And then Nithi uboni relaxite nna ke relaxite ke yesomo uzayena wapaka yena diphahlo tse ke wa vusi wena ha o tlo etsa drama sona ke ja wena nna ke ifebela ha bona ke siswe ngicela ukukhuluma naye nje siswe hayi ngithe kwaqala isikhathi bani manje already 12:12 manje umama ngabo past 12 uke wavuka nje wathi ukuhlamba izitsha ngoba bewudlila izona no ukhona kire
ukhona ubani yena. oh manje ukhona ukuthi ehlamba izitsha Yes, I think everything. lokudla okudlayo kuthengwa ubani Lena ke iphela lena ke iphana. ngithi lokudla okudlayo kuthengwa ubani Mang wena Vusi. uyakuthenga ukudla Akiruteki mate yawo. ukhona Mate yawo akere. yimedi Uchuza yena ubani. sisi yazi mamelanda Cindy ukhathethekina so then you chose ukuqondisetsa i-camera njami ngicela mama Tshepi mamela la yazi ngihlonipha lo muzi ngoba umuzi kababa wakho nomama wakho kuso wakho angithi Mr Jones Mr Ching ngicela nisimuse ngaphandle lo siyokhuluma naye ngaphandle sengihlonipha umuzi lona ukuthi nje sisemzwe hayi wena ungazodlala nathi ngathi woza la ungathi yini uyakolosa woza la sisi wena imani kancane ngimbuze wesisi supporta dintho tse kaofela wesisi ubani othenga ukudla la ekhaya wa provider lena ke provider mo ke provider yes so okwaqala why ubiza umfazi kabhuti wakho ngemedi imedi ngeliphi ke medi haya ke go ikgethile o dula lena oh so ma o khonna o tsamaya o le strate o tlisetsa di-camera nyana tsa di-camera nyana tsa masepa amasimba yithi mamela la amasimba yithi wena o kgutlele ima wena mamela la o kgutlele sisi thina mangabe kukhona iscrew esishotayo la ekhaya so silungisa tsamaya mo di-caregate le tla bona la ka shapa wena njami yabona bathi njami mamela bathi empty vessels makes the most noise so miyeke erasi ngoba la ikho right wena miyeke kapotsetsa ke tlo mamela out my yard ke o jwetsa into lona mamela utshele mina la yazi ngibheka ibonda la lingakhona endlini angeke umdala kunaye ne yebo so wena yini leyo yenzayo ufuna ubhuti wakhe efunde ini kulezi zinto ozenzayo hayi awutswelena bona yini ekwenza ukuthi umoshe umuzi kababa ubaba wakho nomama wakho ucabanga ukuthi ba happy emathuleni la bakhona makube wena uzodakwa utywala ungenisa amadoda wakho la ekhaya ubonile umuntu njani Talavasi ngibonile umnyango ubonile izinto ezithengisiwe uye lo abuthi sisi seba hantle yini inkinga yakho ikuphi inkinga yami akunankinga bathanda ukungirula laba bathanda ukurula hayi ukuthi wena uthanda ukurula bona hayi akibaruli ka next siswami ngikela kitawela kikutlela hey unenkinga mhlawumbe ufuna sikuncede ngayo akinankinga awunankinga mina ngiyacaba overseas adulale lesikheberashes mina ngicabanga ukuthi unenkinga adulale lesikheberashes etlamila nhlanzi ngicela ungabiza umntana abantu ngesikeberesh ungabiza umntana abantu ngesikeberesh umntana okusapota never usapota nna uyakusapota neingane zakho akazisupport bana kunataba le bona makasikare awunandaba nomntana ozalwe uwe bana wabasapota ke kena ka uhluleka nokwasiphendi yephedi umntana ozalwe umntana next kukupile wena akayenzi next kukupile wena setonhlanisa wena yesu uzokuhlanyisa mayefuna ukuhlanyisa yesu uzotlisa di-camera udise yena osadise yena walisa thothi omulomo ngabona mani omulomo ngabona uyadelela wena sisi wena ufuna le habona yakho wena mthatha balona uyalimosha mona santsana tlo dula mo rata o sa rati o santsana tlo dula mo uqodulamo ngicela sikhulume sisi umdala ngithi ngicela sikhulume njengabantu abadala ngicela sikhulume njengabantu abadala wayihlamile uhlompisesa di-camera ke sihlayela nna ditso tsaka ke stupid nna mara ngathi awukho right aka usiya oba no-supporta mara ngathi awukho right usupporta ma kaperi yena inkinga wena
never roba eh utlabalimo Ehlisa umoya litozwa manje no eseseso sisi mamela thina sizonceda wena la angazi nawe uya understand asikulwisi sizonceda wena cha ngathi unenkinga yini ekwenza udelele kahle kahle angiteleli uyadelela abazali bakho ucabanga ukuthi ba happy ngale nto advantage yaro kuyaphoza bank advantage yaro kuyaphoza yini inkinga lapho wena wayuphuza ke traumatize ke nale inkinga ke nale inkinga yani inkinga traumatizing sizokwazi ukunceda inkinga yani kisele batla uthusa batho ba wena ba batla o ntshakelelwe yawo awubona wabona wetsa ngampush yabona manje usila never are shapane pela di camera yabona wena sonke uyithuto ohlatswa washina ngwana angithi ngibona nawe umbiza ngamagama wayembiza wabona sifebe sesawo senza wena mama wayibiza umntana ngesifebe usasona sifebese uwapere sona uhlatswetsa phenu mara wayisilo mama ngicela niye kukulo sisi sawili nandle wena utonketetsa di usile wena Mr. Tshoni please hold that wena bitch mama ngicela singabizani ngebeach mama mama unenkinga ne wena ungwaneso umaka ngakaonakelele ngicela umyeke sikhulume naye kahle sisi Sindi ngicela umyeke sisi mamela nalukuthatha leni nane unenkinga ngithi ke le batla for room ye le batla for room mina ngicela mamela ehlisa umoya bale ehlisa umoya sikhulume no sisi mamela sisi bale ngicela ngicela ukukhuluma ngicela awuyeke ukunyobana sisi awuyeke ukunyobana sikhulume ngalento esikhuluma ngayo la thina sifuna ukunceda thina sifuna ukunceda wena thina mamela la angithi wena unenkinga and mina sengenzela ukuthi abazali bakho le abakhona ezulwini befile proud of wena ukuthi umuzi wabo bawushiye ezandleni ezisafe than ukuthi befila ngathi banomuntu abamoshe abamshiyele beyisolo ukuthi wayibona behambe eqala bashiya wena uphila uyayiqonda so into engizoyenza kuwena sisi angithi wena uyabhetha uyazibona nawe wenza into ezwrong I think udinga irehab nje udinga ukuthi uyolungiswa kakuhle uyazibona mos rehab yayini I'm sure mawubuya fakazani lona uzobuya uright fakazani lona Mr. Jones Mr. T asimthatheni lo mamela la siyakuthatha wena sihamba nawe ku rehab Mr. Jones let's take this lady put her inside the car Njami ngicela ungithathela amaphush wakhe lapha if kunento enye kunento kumele uyithathe ngicela ungithathela amaphush or whatever ekhona yakhe impahla whatever ozoyidinga lapha kho wese ngoba ngiyambona ngathi uyokudelela guys niyabona nani sifikile lana and okay ngicela umhambisele ica ezinye uzosiletha le rehab ungawari wena balela ngicela unikeze Mr. Jones lapho ungawari ngento eziningi nikezo Mr. Jones guys niyabona nani sifikele la ekhaya mina bengifuna nje ukuthi sizoyibonela thina ngamehlo amathupha siJozi Bioscope ngokwethu ukuthi ibehavior kaSisi ngabe ngumuntu onjani than ukuthi sive mhlambe obhuti nabo khona into ewrong abayenzayo kodwa ke masifika lana siyabona nathi ayikho into oyiphikayo uSisi cha usho ukuthi yena uphethwe ilento emphethe uthi yena une stress zakhe depressed ngendlela yakhe depressed ngayo so thina sifuna whatever we are doing right now isinqumo esisithathayo njengamanje asiyenza ukuthi kanjani senza ngoba sifuna ukunceda yena senza ukuthi umzali wakhe ubaba wakhe nomama wakhe la mabele abalele ngakhona abantu abadala belale ngokuthula beyazi ukuthi abantwana bami balibheke ngokuhle lelikhaya ngoba manje siyafika I'm sure umzali if bekumama ofikile njengamanje ethola ibonda likanje ethola ukuthi manje khona umuntu ogqekeza izinto ngoba yena efuna ukuzongena la endlini engenisa amadoda ayikhofe leyo nto manje into soyenza njengamanje sinceda yena uSisi ngokunjalo somthatha simuse le rehab
uzothi yohlala nje isixesha kancinci naba u3 months 6 months uzothi makabuya amsho umqondo uzothi sowusebenza kancinci ekwazi ukuthi ungumama wabantwana ezokwazi ukunakekela abantwana bakhe kokuqala ezokwazi nokuhlonipha abantu ophila nabo because umfowabo uyamdinga umuntu ozothandana naye at the end of the day and ube nelucky wathola umuntu omthandayo okwazi nokumbekezela nabisimo sibheda engasebenzi engananiksi kodwa uyakwazi ukuthi basisupport nosisi wabo kahle kahle akababandlululi kodwa yena usisi ngathi sekathatha iadvantage ngokuyaloko so mangabe unenkinga nawe wena mbukeli lapha emakhaya ungalibali ukuthi sibhalele lapho Jozi Bioscope ungalibali nokuthi sifollowishe einkundleni zethu zokuxhumana sikhona lapho ku TikTok ku Facebook sikhona Jozi Bioscope ungalibali ke wena mbukeli ukuthi usubscribe ucommente ucelele nabanye bangayazi iJozi Bioscope ukuthi sikhona and isazobanceda abantu sazoqhubeka sibancede ningalibali ke ukuthi nisifollowishe. I'll see you guys on the next video. Thohlo.